Uvivan ula shim ya kakti jong karazia utan ya ka. Karazia kalaong saheb kane kalong ka babakala. Uvivan ula ong barok kalong ka batay ale wan bat nga. Karazia kalaong saheb siobha perkhat bha sa shisien. Kane kadai ka babakala. Pila syukur ya imadam jong pi. Saheb wadle kumne. Uvivan ula ong omdon ka babakala. Baro ar kin siobha. Kajabing jonga kadang perkhat ya pi. Pet imadam jong pi ila letray. Insawan pai hadin shtayau. Uvivan utan ya karazia nakakti nakaway ka kamra siya kaway pat. Bat ula ong ya ka. Ngadon marway la shtayau. Omdon basosan ya nga. Ngahab banle ikane bat pi man kasngi. Bat gan siu pisa ya pi. Wan kloy razia. Ngan omnet syuk syabar ban penlut ya kapisa jonga ya kikentay bana syabar. Teng-teng san hajar. Teng-teng sipau hajar. Tilada kasyim san hajar tingka sibnay. Nagabanta ki kamying jonga. Henry hakajaka jong kasan hajar. Ladangan ay sa sipau hajar tam. Ngataray kan kuungu bat kan leklut ya ki baro nagabanta jonga. Baru kalat kedai kababiang bha. Kalok jonga kasak jengay na nga baro ishtayaw. Te balay ngan benut ya kasipau hajar. Man kasngi ban lek sengub halang bat ka baro ishtayaw. Ukurim jongka uday unong dikyat. Bat kadon kam pisab ha. To ngan persyang ban kran bat ka sisien. Lek se kan menjur. Uvivan uday ubriu ubariu spa. Ulong ubasbon mensiem bat leret. Udon ru ki office company basimet jong u. Kinong tray jong u. Ki day ki bastat. Henry ki wan nakalongyeng kabaduk. Kakurim jong uru. Kadai kabatray kam sorkar. Karazia kadai kanong tray hayeng jong uvivan. Henry kadba kadang nyat ya kayeng jong usahep vivan. Uvivan udang syong ha kamera. Upet ya ka laptop jong u. Henry haba uyo ya ka razia bakadang tray. Ula perkat. Kumno banyo kersan lem ya ka. Ban kamkiw ka jingyo. Uvivan ulakhot. Razia wan hangne. Ngadon kam ban kran bat pi. Karazia kayeng hajing kang. Bat klajubab. Balay sahab pidon kam Uvivan uong. Ale wan syong hangne. Balay piyang. Karazia kalarung hakamra syongkay. Bat kalasyong hamadan. Uvivan ulaong. Hey, balay pi syong hamadan. Ngalaong ya pi. Syong hajrong syuki. Karazia kalaong. Sar. Ngasutanad ban syong hangne hamadan. Uvivan ulakran perya. Om jubha ban syong hamadan. Wan syong hajrong. Ay nga kakti jong pi. Uvivan ulasyim ya kakti jong karazia. Bantan ya ka bakan syong hajrong syuki. Uvivan ulaong. Wating razia. Ngamlek sniw yano. Tang namar bab hitray hayeng jonga. Kamut bab hiday kasyakri jong kane kayeng. Piru hiday kabriw Uvivan ulakali. Toyotu ya nga. Kumno ukurim jong pi ulong. Uladunan ni hakajingdi jong u. Karazia kalajubab. Sahab. Omdon satya kajingkela. Namar jong u. Wat kayeng jong ngaru labu hakaram. Karazia kalaong. Ngadon shibun kijing nakaliang kapisa. Day namar kata sahab. Ngawan tray bela hayeng jong pi. Uvivan utmu ayu. Bat balay uwat benia syapang jong ka. Bat ulakili biang. Razia. Toyotu yang nga ya kajing shisha. Pidon arngut kikun jong pi. Kumno pat syapang jong ki. Pi penlek skuliah ki. Ne kisyong hayeng. Karazia kalaong. Sahab. Namar ukurim jong nga ubadikyat. Baro kapisa jong nga lasep Ngasyam jing shibun ha kajing pule puti jong ki. Karazia klayatu. Kikun jong nga ki iit bha ban pule. Henry nga kum kakmi kabakamay tang karukun tay. Kumno ngan le. Ngan pendapi ukaw ne bay di ukurim. Ne bay kot kun. Ladangam penbiang i ukpa kikun ro. Kami kahuri hura hayeng hasem. Karazia kalaong. Saham. Ngaken mau habab hiwan sayeng jongi arsngi mensua. Kumno kikun jonga kikran ya pi. Kikun jonga tasahab kilong kibastat. Henry ngam donlad bangan pak skul ya ki. Uvivan ulaong. Pidei ban penlet skul ya kikun jong pi. Ha ka English medium school. Ngakwa bakin pule batkin long hadien habot. Namar piru pidon ukurim ubadikyat. Bat pitray bela tang artili kiyeng. Uvivan ulaong.
Pedrazia ngi aya pi san hajar tingka ki weru le se ki ai san hajar tingka kumno en la ban pendap ya ka ying jong pi tang shipau hajar hagini ki sngi ki pamenta na lor menta le remlut na dong shadong uvivan u ai jengmut ya ka badai Henry ka epat utmu uvivan u ong biang ha ga jing shisha pidei banyo arpau haduk lai pau hajar tingka si benai ka razia kala ong arpau haduk lai pau hajar balai sahab pikran kai ne mano ban ai kat kata ya kanong traying bom don jing nang jing start kum manga uvivan ula ong hey ngam ong yipi ban le kano ka kampule ne tho ne haplai chakano ka jaka kadon ka jing mentoy na kabanta jong pi pinyo san hajar tingka tang shikenta ka razia kala ong sahab kakam ayu kata kabatang shikenta layo san hajar uvivan ula ong bet ngadon kakam bat kadai ka jingmento ya pihi pinyo san hajar tingka tang shikenta berkhat bharazia lada pitrai tang kajuk kakam man kasngi katno pin kamai hakashi benai ka razia kala ong sahab bet ngatip tang ya kakam ying ban sar ying sat jan ban sat peliang ban syat jing syat bat nadong syadong ki kam ying ngalak ban trai uvivan ula ong om dei kumta lada pi perkhat kumta pinsa ko thaju bat ka jing perkhat jong pi ka long ka baret dei kata pisa duksa balai razia pinchu perkhat sa tang ban sar ying tang ban syat ban tiu perkhat no sadaka wai pat ken uvivan ula ong biang pet kakam kabangan ya thu ya pi ka long ka ba pher na kita pimsu thu kano kata kajat kam kabanga keren ka razia kala ong sahab ngam tre ya kum kita ki kam babakala lada ka long ka kam ka badon burom ngakloi bantrei uvivan ula penbor u ong si ong razia ya thu yang nga ka wei u ei u ba mon shisha ban le kum kita ki kam babakala kadai ka jinglong jingman ka bapan long yu ubriu badai ban le ya kata uvivan ula ong biang bat bataya nga u ei u bom kwa ya kapisa omdon u ba isi ya kapisa bat kane kadai ka jingakut ka badon jingmento ya pi ki kun jong pi kin yo le school english kin kelalong ki badon jingmento hadien ka jingpule bat phiru pinyo pisa phila ban wan panthit watya ka kliat na ka banta ku rem jong pi u badi bu at baro chi sngiru bat ka ying ka ba phila bu ram phila ban pelat ya ka ying jong pi uvivan utmu ayu upen bor chipen bor u ong ya ka perkhat bharazia tangshi kenta bat ka pisa pinyo shibun ka razia kala ong ko sahab u ei ubom kwa ya ka pisa hot ngaru ngakwa ya ka pisa Henry tangna ka kam ka badon burom omna ka kam ka babakala ngamla ban le ya ka sobhamap ya nga uvivan ula ong pet kalaru ka biang imadam jong pi imdon haying tangma pi bat nga ngidon hangne manu bantip u ei uban ya thu ka razia kamdon kamon ban ko ngu ya kata ka kam ka baong uvivan ula itu baka razia kam menjur ya kata ka kam jong u Henry ula ong biang o pi perkhat san hajar kaduna palat kamtam perthera menta telek kumne ngan aya pi sipau hajar tingka nakabenta ka shikenta menta perkhat bha na ei pinyo sipau hajar tingka ha ka extra kam jong pi manla ubnai uvivan ula ong dagata ka kam ka batang shikenta ki kun jong pi kinyo lech ha ki school english pinyo siu ya ka ram ying jong pi kadon ka jingmento ya baro ar uvivan ula ong menta pet ka jingmo jing perkhat jonga kala biang war pen sniu ya ka razia kala ong ko kenrat ngamna ban le ya ka kam ka babakala sngob hamap ya nga uvivan ula ong ya ka omdon ei ka babakala balai pim sutu kamadam jong pi kamdon hangne bat kumno utenga jong pi ubadi buat unla ban pan keban ya pi pet razia phiru pin sngoba ngaru ngan sngoba kadon ga jingmento yangi baro ar ka razia kala ong ko sahab lada imadam itip kan long ka basniu shibun bat imadam in be kam yanga na ying sahab nagabanta ka we ka kam babakla ngamla bandu ya kane ka kam jonga sngoba map yanga usahab vivan ula ong phila biet ne u ei uban ya thu ya ka madam jong pi ngate ngan om ya thu bat phiru wat ya thu ken
kini ki kamera kim don skor bakin yatu. Balai pim sengutu razia. Kajing perkat jonga kadang nyat bed. Wat pensniu yanga wan koloi. Uvivan ula shim ya kakti jongka razia. Utan yaka. Ka razia kalaong. Saheb kane kalong ka babakala. Uvivan ula ong. Barok kalong ka badai. Ale wan bat nga. Ka razia kalaong. Saheb siobha perkat bha sa sisien. Kane kadai ka babakala. Pila syukur ya imadam jongpi. Saheb wadle kumne. Uvivan ula ong. Omdon ka babakala. Baro ar kin siobha. Kajabing jonga kadang perkat ya pi. Pet imadam jongpi ila letrei. Insawan pai hadin shtayaw. Uvivan utan ya karazia nakakti nakaway ka kamera siya kaway pat. Bat ula ong yaka. Ngadon marway la shtayaw. Omdon basawsan nga. Nga ha banle ikane bat pi man kasngi. Bat kan siu pisa ya pi. Wan kloy razia. Uvivan uyalam ya kanong tray jong u syaying syadja. Bat ula ong yaka. Naduk menta kasngi. Pi hapro ban pencet sya yangi baro. Bat lej ay haman la kaway ka kamera jong ki officer. Uvivan ula yatu ya karazia. Namar ngim juyo ya kasya kababang. Kibawan di sya ha office ru kidai kibangim itu. Bat kambang kasya jong ki. Kahe satang kador. Nalor kata, kiwan di syaru kilek kum kibawan tray ha office jonga. Uvivan ula ong biang. Nga isen ya pi razia. Namar pitra shitom palat. Ban pendap ya kikun. Nalor kabay di ukurim jong pi. Haduk katno pila ban kamay tang ba pincu belas ngi haying gibreu. Karazia kala kendit. Haba usaheb vivan upa syatan ban dakasya. Kadang perkat ba utmu ya kabasniu namar ka jingduk jongka. Henry Om kumta. Namar ka kamay kabasniu kaba klem dami ka umsep. Kamjuan jingkerku lanu ro. Karazia kelasniu lek rany. Bat kelapan map ya ka jingmut babakla jongka ha usaheb vivan. Uvivan udai urang ba ubashisha. Uong kletno ya kita kiba pila perkat sniu. Namar nga klemut ya pi ya kabasniu. Henry nga perkat nagabanta kalaway jong kikun kibadang rit jong pi. Nga isin ya ki. Namar kidang day ban pule. Henry kim yo lat. Namar ukpa ubom don jingkit kli ya laki kun. Uvivan ula ong biang ya karazia. Namar kata. Ngadon ka mensim ban nyerap. Henry haduk lano ngan la ban nyerap. Kumta nga ong ya pi. Ba pinle da kene kakam kababan sultanat ya pi kumju ya ubleiru. Karazia ka jaw umat sa brub-brub. Henry ka sngew yo jingkerman. Ba usaheb vivan ula ay jingkersyan ya ka. Kalatiu ya uketlisha si ketli. Bat karej ay hamanla ki kamera jong ki officer. Kumju ya ki staff baro ki batray hakata ka company jong uvivan. Hakasngi kababut. Haba ka razia ka wantray kam haying jong usaheb vivan. Uvivan ula ong. Wa razia. Menta pilapan kemen shisha. Pilapan subhaya nga. Nang ni syakmat. Wat ay ba ka jingkmit lenti jong nga kan syukut no tangkat ne. Min syuwa ngiju pelut bisa syapar. Bat hang ne. Naduk menta kasngi. Piladai ban wan rasya manla kasngi. Pihak ban penut porlem na kabenta jong hilang baro tang shikenta. Uvivan usay ya kapla pisa. Ula ong artat. Ngahap ban ay ka pisa jong pi. Karazia kalaong. Saheb. Pinsiu tang mapi ya kane ka pisa ya baro ki staff ne kumno. Uvivan ulang yatu. Ngilayakut lang barok ki staff bangin siu si pau hajar si benay. Lada don bawan rasya ha office jongi. Ngalaong ya pi. Habangile ekine barok. Ngan ay ya pi si pau hajar tingka. Karazia kelasnya kuman si bun Namar kelayo ban tray extra time. Kelayay tray ya kane kakam klem dasangya. Kapendep batray kamiyeng bat lej Aisyah haki staff ki batray ha office jong uvivan. Bat kelayo ru ban kersan school ya ki kun jongka. Uvivan ulas no kuman shibun Baka razia kalala ban kersan school ya ki kun jongka. Bat kasyakri hok ya lakakam. Watla shibun ki jing kahap ban mat. Namar ukurim jongka ubalong krapay. Henry kalayay tray. Lada kanu kakam kalong kabarit wat iben. Namar kata hi kaban kentiu ya kalaway. Namar kakamay kabaja seep. Kadap kerhai ki jingkerku na ublay nong bu nong tau. Tray hok bat minot. Lada episode nat ngawhan like, share, comment, bat subscribe ya ke channel.